Makaron je poslastica koju se uvek radujem da jedem u inostranstvu jer u Beogradu retko kad imam prilike za to. Danas se nalazimo u lokalu Homemade Company u galeriji koji ima širok izbor ovih legendarnih kolačića jer ih rade u čak 14 varijanti. Ima raznih ukusa kao što su na primjer lavanda, pistać, jagoda, malina, borovnica. Pune se voćnim pireom ili belgijskom čokoladom, a specifični su po tome što imaju laganu, hrskavu teksturu koja će sigurno prijati vašim nepcima. Možete da kupite jedan komad, a možete da uzmete i pakovanje od po 3, 5, 10, 20 komada. Pored toga su poznati i po tortama i kolačima kao na primjer pistać malina. Ova kombinacija mi je zvučalo obećavajuće, a još kad sam osetio pečene mrvljene pistaće sam bio u fazonu dajte mi još 17 komada. Zatim homemade cake koji je moj lični favorit, imao sam osjećaj kao da prolazim kroz oblake dok jedem ovo. Ovdje imamo indijske orahe i sos od crvene pomoranđe koji mu daje tu lepu svežinu. Plazma banana je kombinacija koju sam kao klinac svaki drugi dan tražio u palačinkama, a ovde me plaši da se istorija ne ponovi jer imaju plazma banana kolač sa lešnicima i orasima. U ponudi imaju i posni kolač koji se zove Mona Lisa, ovdje imamo spoj crne čokolade i maline. Zanimljiva ideja za poklon bi bila njihova koktel selekcija da imamo 20 mini torti u 10 različitih ukusa.